ngasi ayuk phongkiba tongan manipuri si phongsingdagi amasum thokiba thawdo wathokingdagi maruoibe I pausing khongwasaraga Manipur top channel gi maikedi myamna thamjigi ahanbada nupi masa mangada sexual assault satakiba Arif Fare in khalaglibi lesabi masa singda moithem dauduna masagi phurup khaktana tana atop phurup gi nupi masa sing yauna punan nupi masa mangada Yumban bigi mingda sen chongani haina sexual assault singbasing satakiba sanga yumpham sabalaikai digi Alif Khan Seikun gamari apokpa Hakim Impal East ki Women Police Station faraba matung Special Judge Pokso Impal West na accused asibu tha sigi taramathai fawba numit mari ni police custody thamnaba khankhre police station asigi manung chanba mafam amagi asanba yumamada pikliba nupi masa mabu maki mayungi konthongdagi phakre haina victim asigi apokpina police station asida wakalaki police na Arif Khan bu ngarang numidang pharaba matung makha na wangpong sing sadaki police na accused adubu makha taba police custody launaba special judge Pokso Impal East ngasi puthoraki police na nirakiba remand aduna hairibadi victim nupi masa asida police na examination sing sathaba matamda victim asina khumkhibadi accused asina nungsi moithem tawduna masing thingamdana mahu sexual assault sing sataki hairi loyana police na satharakku investigation aduga mari lainana police na court submission silhai lan khalakibu wafamdi Alif Khan asi haukiba mamang thaksingda maki phurupki nupi anida pakhang laisabi nungsi moithem tawduna manada nupi masa ani sen chongkhibagi thawdok sing lekhi thawdo asida imung manungi mireisina yasinaduna makhoi singadubu khaidoknaki masigi matungda phurup manadaba nupi masa ahumda amuk nungsi moithem tawduna yimbanana ba seng chonglaki police na satharaku investigation asida accused asina asiguma thawdok sing asi losinana ba hotnabagi damak makha taba police custody remand pinaba court haijaraki police ki remand adubu taraba matung special judge Pokso Impal East ki muhut silliba Special Judge Pokso Impal West na Alif Khan bu tha sigi taraga mathoi fawba numit marini police custody de thamnaba khangan khre haina pausna makhatana phongdorakli makasa tharak poina to paw khrana combined force na fajin khraba hum misam ngaktani numit humni gi manung da thadok trabadi khongjang sangsilagani cycle kendra gi manung sanma bi gamnom village ta kukilar hulup amagi miyoi mari lairon sanabagi laison tinson pangthok lingeda KNF ena nomai kapsil lambadigi khulgi siphion mi mari sikiba thodok mari lainana combined force na October 15 da fakiba mi ahumadu thasigi tara phawgi manungda thadorak tarabadi akan makhongjang kya sangsilagani haina KSO Sadar Hills ki general secretary Thangtilen Haukifna phongdokre mana makhatana haikibada combined force na fakraba Hentines Singsit Saigolun Singsit amasum Henmilun Misha Ohumadu Misamaktani Makoy Ohumadu drug sizinaba miyoini KNF NG kadernati Hentin Nes asi drug sizinabagi damak thamarigi mamangdagi New Life Rehab Center da thamlakibani Haujiksu center asida lairibani October taraga mangada center adudagi suti lawraga lakpada fakibani Saigolun hairiba miyoy asisu drug sizinaba miyoini amasum Juvenile oiribani miyoy asibu phajin bahaibasi human right amadi Juvenile Justice Act khungonobani iramsigi matangda child welfare committee na miyeng sangpham thoi maramaduna makhoi ohum asi athuba matamna thadoroktrabadi makhal makha kyagi khongjang changsingani sohaiki nakala maramdana sumna phongdorakli KNF NG kadar ahum matik chab source phangmadagi fagat-khibani SP ibomsa haukibo October 12 da bigamnom village ki sipki mayumda KNF ena nomai kapsin madagi sahi ani da ngairiba juvenile ama yaurga mi ahum laikhidabaga mari lainana tip top oiba source amadi input phangmadagi Impal West CDO amadi taraga manga suba AR ga pullaga October 15 da KNF NG active kadar ahum fagat ki amadi fagalaba kadar singadu masana KNF NG active kadar ni habisu yazaki fagalaba mi ahum adigi kulaisu lokotpangamki marasida November Mari the Manipur Press Club the Pangthokiba press meet amada faraba mi ahumgi manungda Hentise Singsida Sidi drug addict ni amadi nomai kapsin bagi thawdo adu thokpa matamna ma rehab center da laidi haina maki imung manung oiriba
kakai singsitna krem tawrakhibagi pau print amadi electronic media kaya da yawba thengnaki masida sunatana ngasigi paper amada kangpokpida base tawba CSO singna phakhiba mi ahum adu misamni makhoibu numit humni gi manungna thadokadabani haina ultimatum Bishin Kre Haidibasidi, Department Asibu Apangba Sinaba Madi, Miam the Lan Uhona Bhonabegi Tabak Nihaina, Impal West ESP Office the Pangto Pau Mipamada, ESP Dr. S. Ibomsana Fondokre. Pau Mipamadu Magna Makata Dunhai, no my captain Begi Taudo, the Tokrabamatung, refine over input Fangmadegi, operation Adu Satrak Pamatung, Mue Humadu Favani, Amadi, Makoi Masana Suki, and FNG active Kaderni Hani Azaki. Hiramasugi Matanga, Kakai, Singsit Amadi Kangpok with the base Toba, CSO Singna Makoibu, Misam Nihana Mediagi, Tone the Fondorak, the Bessi Leptivini, Marale, Natran Lady Havidi, Corner Lepadavani, Taudo do the Lake Drabamu, Singer to Justice, Pinabagi, investigation process Adu Satavani, Mark Yamadi Department Gi. Personal benefit amadi mingsit kidamak chathabanate masida henti se singsit asi thaudok thopa matamda rehab center da thamari leirui haina certificate amadi se sang khara utliba sidi mara leba miyoi singbu kankhatningbadagi manipulate tawba yauri habigi singnaba leire makhoi gi mathakta su matik saba legal action lakhanaba investigation chathaba hore hauji case asi investigation gi manung sana leibana sub judice oi haikini khanbagi dama clarification asimatang sana pidabani adubu miyamna lana lawkiba tare khanbadagi clarification asi pibani laikhidraba madi victim oribe imung adugi justice phangnabagi damak miyamna mateng pangbiyu madugi mohta accusing asibu kankhatnaba honabada aranba upai sizinaduna se sang semjin sajiliba miyoi singi mathaktasu matik sabe action lakolagani haina mangna phongdokhi marak thana Afghanistan saningai leitabadagi angang yolaga sanare Afghanistan Taliban sasan paikraba matung tarakpada leba asida khudong thiningai oiba phiba mayuk narakibana maram oiraga saningai thaningai leislaktabadagi angang yolaga sanare haina official source amana phongdokli Taliban gi sasan makhada leba asigi sana thaknabagi mamalasi mamangda amukta oikhidriba mongda hengalakhibaga loinana fund gi awat mayuk narakpadagi Afghan gi miyoi sakyana saba phangdabagi awaba mayuk nare masina maram oiraga miyoi khradi makhoi gi masa masu singadu yon thoklaga sana thaknabagi posai sing lainare haina Canada da base tawba think tank International Forum for Writers in Security IFFRS ki mekedi ki phongdorakli report asina makhatana haikibada Afghan gi miyoi sada maudraga mangadi makhoi gi sana thaknaba Sinjak sing matik sana leitre aduga miyoi saruk tangkhai ama rom henbadi ningtham thagi matam sanglakpa sida saningai leitebigi awaba mayukna gadori Afghan gi apunma miyoi masingi saruk tangkhai henliba miyoi million 22.8 romdi November tha sida saningai thakningai leitebigi awaba mayukna halagani hairi hensu pausna phongdorakli atopa pawmana ehak hangoinate BJP da songbagi wafum leite mirabai Aihak hangoinate Congress ki fazaraba ideology thadolaga BJP gumba party da songadaba mirabai nate aranma paw miyamna makhatana sandok piragano haina pasoi AC gi MLA Kumari AK mirabai na phungdokre Delhi gi damak Imphal thadoklamdai di Imphal International Airport ta pawmi singa unaba mada Kumari mirabai na hai media da BJP da yauragani haina phungdokna khiba Congress ki MLA sing Didi Thaisi amasung di kurung thanga paw faunabada makhoi BJP da yawbagi wapum leite haina phongdorakpalei sanglaba sahi nifuga matoi Congress Party gi ideology da thajaba thamlaga thabak tawduna lakpani haukibu numit khrani gi mamangdagi mahak BJP da yawragani haina aranba paw kaya sandorakpa thengnaki asigumba aranba paw si makhatana sanopigano haina sumangna makhataki hauzik paliba linga sibu maithiba piduna kumja English nganiga kungani thoigi mikhal gi matungda Manipura Congress Party gi lenga ama lakhanana ba akan mamongda honaribani lakadariba mikhal asigi matungda Manipura Congress ki lengak soidana lakani Congress na BJP maithiba pinava sem saba loire maki
ngasi Delhi Khongsit asi mapung fan hausik pali belenga sina kanglon thugairaga parliamentary secretary taragani thu hapki badu gi mayokta Supreme Court case to ki badu gi aroi hearing hayeng sathagadoriba sigidama akupa paw lawna Delhi de satpani haina pawsna sumayek sengna phongdorakli atopa paw manamo transfer order kakpa natragana oza mahut thabiraktragade akanma khongjang sangsilagani Zeri College की Physics Department की Assistant Professor खोइरोम कविता ट्रांसफर तौबी ऑर्डर अथुबदा कक्प नत्रगना अतोप ओजा मुहुत थरक्तब तारबदी अकन मखोंजंग संगसिलगनि हाइना Zeri College Student Union फोंदोखरे Zeri College नंगसि पांथोखिबा पावगी मिफम अमदा कॉलेज असिगी Student Union की Finance Secretary कोंथौजम सोमोरजिना हाई हौकिबा नवेंबर अनीदा लाइंगांग थोकपो ऑर्डर अमदा Zeri College की Physics Department की Assistant Professor खोइरोम कविताबु मणिपुर कॉलेज ट्रांसफर तौकिबसी कॉलेज असिगी Student Union अकन मोंग कंडेम तवी करिगुमा ट्रांसफर तौगे हाइरबसु ओजा असिगी महुत अमा पिबिरमगदबनी करिगुमा ओजा महुत अमा पिरमदब तारबदी ऑर्डर कक्पिगदबनी हाइरिब ऑर्डर असि कक्तब तारगदी Zeri College Student Union Zeri बमद लैरिबा माहिरोई सिंग अमदी माहिरोई लुप सिंग खुसमदुना अकन मखोंजंग सांगसिलकनी Zeribam district की ओइना यामना तांगना लैबा कॉलेज असिदा ओजा महुत अमा पिरमदना कॉलेज असिदा लैरिबा ओजा अमाबु ट्रांसफर तौबगी थाबा असि खुदक्त लेपियु माइरोई सिंगी वाफम असिबु करिगुंबा ताबिदबा तारगदी मदुदो थोलकपा अफफतगी टेक्सा खुदिमक मरी लेनबा अथॉरिटी सिंग पुगदबनी हाइनसु मांगना मखाताना फोंदोखि पावगी मिफम असिदा यूनियन असिगी जनरल सेक्रेटरी W Surjit सोशल एंड कल्चर सेक्रेटरी एंड Singlemba Magazine Secretary NG Khuringamba Games and Secretary S Samarjit Amadi Girls Common Room Secretary Hais Elina Sarugyaki haina phongdorakli Amaromdana Indigo flight ta punaba thorang toramba lamlaki sa ayaibasing airport tagi fagatkre Indigo flight ta lamlaki sa ayaibasing punaba hotnarambi nupi ani makoina punaba thorang toramba sa ayaiba KG 3.2 ga kona ngasi Imphal airport ki Indigo flight ki cargo staff singna fagalaba matung Central Forest ki staff singda khusinakre hari Koirengai bid officer oibita natana Imphal airport ki officer in charge oiriba deputy ranger Laishram Sobhasandrana Lusingduna Forest ki nupi staff sing yauna airport satuna faraba miyaidu lokhalubani amadi hiramasigi matangna case amasu lokhatkre hari hiramasigi matangda Laishram Subhasandran hai Indigo flight ki cargo staff singna sek tawbada thengnabadagi sinarakliba lamgi sa sing asi singi lam singdagi ayamba puraktuna atop state singda laikhiba makoigi mi singna sanaba thaban ayamani Asigumo thaba asi crime ni haibisi khangdabana ayamba oina tawi maramasina thaba asi satharakpani haiki lamlaki sa sing hatuna saba yairaga pubusing asi aini yadaba thabagni Wildlife Protection Act 1972 na yadi maramaduna tuan section singi makhada dandi phangmu yai hairaduna lamlaki sa usek singda awaba piba hatpasing asi tobiganu haina sumyamda appeal torakli atopa pawmana Manipur ki amadra ka kona na Nagaland fare Manipur ki miyema brown sugar kilogram ama ka kona na haukiba thasi ki tariyat ki nungthilpung ohumrom daba matamna Nagaland police ki narcotic cell police station ki personnel singna khuzuma check post ki fare pausin hai farba miyedu ki maming MD Imran Khan se kungani thoi apokpa Ayer Khan kawi Manipur ki Thawal district ki manungsanba sangayumpham mayen khuldagini maana mayai ka badrak brown sugar kilogram ama Adu Swift Desire registration number A is 01B52265 asigi manungda lolaga puraga lakpada Khuzuma police check post narcotic cell gi police personnel sing aduna check tawbada thengnabadagi fabani mawondagi faraba drug adu malem gi kaithel lupa crore 2.8 rongini hain su phongdorakli Topa Pawmanamu, State Minister Sairubagi Fogalubama Bel Pikre, Isterasiki State Minister Nongtongbam Birenama de BJP no Lusing Balenga, Sibumiam the Lan, Uhanbayaba, Wapam Singh, Facebook the Tagalui Habiki Maral, the police custody Lairabamanga, Judicial Magistrate in Paluis na Bel Pikre. Court na Bel Pikre accused Adudi Tawal District, Tenta, Kongbalagi, Laisram, Boynau Se Kuntrani, Mark Tasiki Ohumda, Police na
फगलबा मतुंग कोर्ट पुथोक्तुना ngasi fawba numit mangani gi police custody de leram khibani thawdo sigi matangna press na phangwa pawgi matungina black and white haina mingthonba Facebook user amana state asida sathariba thabak lawbagi processing ga mari lainana se minister amadi BJP gi lenga asibu miyamda aran mamon unanaba yaba wafam sing yawba post ama thagalakhibani police na case ama lokotuna thigalubada account holder adu laishram boynaw oiram khibani haina supali अतोपा पावमना इंडिया ना दोस अमद लुपा सनीगा हुमफुगा मंगादा जाइडस केडिला निदलेस कोविड वैक्सीन क्रोर अमा लैगिदौरी यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ना ख्वाइदिगी ओइथोकपा याबदा लैबाक्सगी वैक्सीनेशन गी खोंजंग मखादा अहानबदा एडल्ट सिंगदा पीरबा यारिबा इंडिजिनस ओइना पुथोकपा मलेमगी अहानबा DNA based कोविड वैक्सीन सिजनबा हौनबगी थौरांगी थबक हौनबा अयाबा पिखरे हाना फिबम सिंग अदुबु खंगबा लिखुल सिंग फोंदोखरे गवर्नमेंट कन्ना तक्सिनबदगी जाइडस केडिलाना मखोइगी कोविड 19 वैक्सीन की डोज अमगी ममल लुपा सनीगा हुमफुगा मंगादा हंथबदा याखरे जाइडस केडिलागी जाइकोव डी असी सही तरागनी थोय अमसु मथकी मियोइसना कापनबगिदमक इंडिया की ड्रग रेगुलेटरना अयाबा पीबा अहानबा वैक्सीन येतुम यावदना काप वैक्सीन अदु कापनबगिदमक डोज अमगिदमक लुपा मौद्रागो हुमदोय पीबा डिस्पोजेबल ओइबा अनाबा फावदबा जेड एप्लीकेटर अमा मथौताई मधु थारगा डोज अमगी ममल लुपा सहुमगा यांखैगे निपान ओइरगनी अहमदाबाद लैबा फार्मा कंपनी अदुना मखोइगी डोज अहुंगी रेजिमेंट अदुगिदमक लुपा लिसिंग अमगा समापन पियु हाइना ममांगदा हौदोरखी हाइनासु लिखुन सिंगना हाइखि हाइना पाउसिना मखातानासु फोंदोरखली मखासा थरकोइना तो पाव मना माइनर ओटी याउनो ऑपरेशन सिंग सथदुना पेशेंट सिंग लयेंग लगलिबा थंगाल काइथेलगी चेंबर्स ऑफ कॉमर्स मेडिकल केयर एंड रिसर्च सेंटर की रजिस्ट्रेशन रिन्यू तौरमद्रे गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन रिन्यू तौनबा हायरबा फावबदा तौबा ngамद्रे मणिपुर गवर्नमेंट मियांग खुसमनदुना तमथीरबा मलेमगी लाइसत कोविड 19 पैंडेमिक पु मायोगननाबा औपा उन्ना लोंथोक्तुना पामबै थीरगा अकनबा थबकसिंग लखोलंगिंगैगी सैरकता मतम खरा कोविड केयर सेंटर ओइना फावबा सिजिनरुरबा इम्फाल मयोल लैरिबा प्राइवेट हॉस्पिटल सिगी मनुंगदा अरिबा लायेंगसंग अमा ओइरिबा थंगल कैथेलगी चेंबर्स ऑफ कॉमर्स मेडिकल केयर एंड रिसर्च सेंटर इम्फाल लनाई लायेंगसंग अमा ओइना सलाइबदा तंगाई फदना संगलिबा रजिस्ट्रेशन फावबा रिन्यू तौरमद्रे अमसुंग गवर्नमेंट की माइकेदिगी लायेंगसंग असिदा हाकथेंगना इंस्पेक्शन तौदुना रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल तौनबा खंगलबा फावबदा लेंगाकी वाफम मवा लौदना लाइथोकलमले मीना सिकना साइनबा ngамदना तिल्लिबा खोरंबल कैथेलगी सरुक अमा ओइरिबा थंगाल कैथेल लैरिबा मियामगी मरु ओइख्रबा लायेंगसंग असिदा असिना रूल गी मतुंगिना रजिस्ट्रेशन गी मतम हेंदोलबा फावबदा मना मनिल नाइदना तुमिन्ना लाइथुलंबा थावोंग सिगी मतंगना पाउक्सीसना फंगबा मरी लेनबा डॉक्यूमेंट सिंगला युमफम ओइबा पाउना हाय हाउजिक प्राइवेट हॉस्पिटल सिगी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ओइरिबा मियोय अदुगी ममिंग एमबी राजा कवि माकु प्राइवेट हॉस्पिटल सिबु सलाइरिबा चेंबर्स ऑफ कॉमर्स की मसिंग यामलबा मेंबर्सिंगना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ओइना थौ सिनदुना पोलखिबनी हॉस्पिटल सिगी सब साना लेफम थोकपा सवंग मरी लेनबा फैसिलिटी अमसुंग रूल गी मतुंग इना कांगोन पुनमक महांगना थबकता ओंथोकदबनी हाइदि अमरमदना पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी की केसिंग खनरगनी बीजेपी न लुचिंग बलेंगा असिना कुमजा इंग्लिश सिंगनिगा तरागा तरेत की तरामथुई सुबु स्टेट असेंबली इलेक्शन दा माइ फौलखरबा एमएलए तरागा निथोइबु पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी सिंग ओइना हापसिलुबाबु हाई कोर्ट ऑफ मणिपुरना इनवैलिड अमसुम अनकॉन्स्टिट्यूशनल नि हाइबेगी जजमेंट सेप्टेम्बर तरागा तरेत इंग्लिश सिंगनिगा कुंदा लाउथोखरबा मतुंगदा कांग्रेस एमएलए डीडी थाइसिना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मथकता फाइल तोरखिबा रिट पिटिशन अमा यावना पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी सिंगा मरी लेनबा मैटर अहुमक हयेंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ना खननबगिदमक एपेक्स कोर्ट असिगी जस्टिस एल नागेश्वरा राव जस्टिस बीआर गाबाय अमसुम जस्टिस बीबी नगर थाना की बेंच ना लिस्ट तौखरे एपेक्स कोर्ट असिगी जस्टिस अहुम की बेंच असिगी कोर्स लिस्ट के आइटम नंबर मरीदगी हौरगा 4.1 अमसुम 4.2 द मैटर
अहुमक लिस्ट तौखिबनी डीडी थाइसीना ECI की मयुक्त हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर अनकॉन्स्टिट्यूशनल नि हाइक्रबा पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी सिंह उहेलुरबा MLA सिंह डिस्क्वालिफाई तफम थोक्तबरा हाइदुना वकतखिबनी लोइनना हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर पीखिब जजमेंट अमसुम ऑर्डर अदुगी मयुक्तना स्टेट ऑफ मणिपुर अमसुम अंडरना एपेक्स कोर्ट असिदा स्पेशल लीव पिटिशन सिविल नंबर 2001 लगिन 2005 ऑफ 2021 बुना कांग्रेस MLA सूर्य कुमार ओक्रम अमसुम अतोप मियोई सिंह मथक फाइल तौखिबनी अदुगा BJP की खुराई की MLA लेसंगतम सुसिंद्रो माइतै याइम अमसुम अतोप मियोई सिंहनसु सूर्य कुमार ओक्रम अमसुम माकी कांगबुगी मथकता SLP क्लोज C नंबर 23862390 ऑफ 2021 फाइल तौखिबनी हानिसु फोंदोरक्ली अतोप पाव मनमो इमा मंगी लेखिद्रे खोरंबल इमा कैथेल की असौब थौदांग लोरमत नतना केदोना हेक साफुंगलपदगी ngasi फाव कदाइद सोखिगदगी हाइदुना केदोगी थौमिसिंगबु येंगसिनबिरंब इमा मंगी ngasi लेखिद्रे मांगना लेखिदबदा केदोगी मेंबर पुना मांगना थमोय सोगना अवाब फोंदोपग लोइनना इमुंग मनुंग अवाबदा सु सरू यारखि अमरमदा खोरंबल नुपी कैथेल सिनफम अमदी सक्तम कनबा लुफ नसिनुना कैथेल द मियामना लेखिद्रबिगी मफमदा हाइकट लेखत तंबगी थौरम पांगथोकनी हाइना खोरंबल नुपी कैथेल सिनफम अमसुम सक्तम कनबा लुफ की सेक्रेटरी रानी लेमना फोंदोरक्ली पनबा याबदि लेखिद्रबि इमा मंगी लेबा की सुकयागा मदी लेनना हौकिबा इहौसिंगदा सरुक यारखिबनि हाइना सुपाली अमरोमदना चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंहाना माकी फेसबुक अकाउंट थगलप वरोल खरगा म्यामना थमजगी अफब मिसी ईश्वरनसु थुना पामबोइरे थमोय सोकना नुंगाइते अचुंबगिदमक इमा लेबाकिदमक लेप्सबी इमानी हन्ना हन्ना खुरुमजरी इमा मंगी सरगरद ईश्वरगी नाक्त नुंगाइने लेबियुको हाइबा हम थमोय सोकने ओइबा इमोजी ग लोइना चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंहाना फेसबुक अकाउंट पोस्ट तोबिलै अतोप पावमना रेप तौगनी हाइना किहनमदगी सुसाइड तौखरे आसाम की नागाउं डिस्ट्रिक्ट सही नौरिबी नुपी मसा अमा रेप तौगनी हाइना किहनमदगी सुसाइड तौखरे थमोय सोकनिया ओइरबा थौदो अदु नागाउं डिस्ट्रिक्ट की दिंग एरिया दा थोखिबने क्लास 8 तमबदा ngairibi सही नौरिबी नुपी मसा अदु नमजु हक कौबा मियमना रेप तौगनी अमसुम हाटकनी हाइना हंजिन हंजिन किहनमदगी मसा मथंदा सिजखिबने हाइदि पुलिस की मतुंगिना हक हारिबा मियेदुना नुंगसी हाइबदा नुपी मचादुना यादबदगी हक नमहाकपु रेप तौगने मसुम हाटकनी हाइना हंजिन हंजिन कियानखिबने नुपी मचादु हुसादुना सिजखिबने मा हानमदा नागाउं सिविल हॉस्पिटल दे एडमिट तौदुना लेकनखि हॉस्पिटल अदुना माकपु गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रिफर तौरखिबने मसुम हॉस्पिटल असिदा सिखिबने हाइना सुपली अमरोमदना फ्लोरिडा अंगांग यावना मियोनी नुमैना कापतुना हाटख्रे फ्लोरिडा हौखिबा नुमाइजु नुमिता ग्रोसरी स्टोर अमदा खुलाई पाइबा मियोय अमना सही नौरिबा अंगांग यावना मियोनी नुमैना कापतुना हाटख्रे हाइना पुलिस की मेकेदिगी फोंदोरक्ली पुलिस न हिरामसिग मरी लैनना फोंदोखिबदा थौदो अदु मियामीगी अवांग थंगबा सरुक्ता मार फ्रॉम सलगा लैबा रॉयल प्लाम बिस्ट लैबा पब्लिक ग्रोसरी स्टोर अमदा थोखिबने ग्रोसरी स्टोर दुना नोंमै कापगी पाव हेक फंगबगा पलम्बिस काउंटी शरीफ सिंह मफमदुदा संगसिनखि हाइनस पाव स्नापली अतेन पाव खरा मितम संगाद्रिङैदा लै परेंग हुगलुबा SP लीडर बुक तौख्रे संगागदब नोंम वालिङै दिवाली नुमिता लॉर्ड परशुराम की मितम अमाबु लै परेंग हुगलुबगिदमक समजवारी पार्टी की लीडर अमसुम हाना ब्लॉक की हेड ओइरंबा राकेश शर्मा मदी अतै मसक खंगदब मियोय खरा IPC की सेक्शन 295A की मखादा बुक तौख्रे शिकरपुर पुलिस स्टेशन की स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO ऋषिकांत शर्मा फोंदोरपद मितम अदु गवर्नमेंट साखिबने मसु मदु थासिगी अथेंग सरुक्ता मिनिस्टर अमन हौनबी मतुंग इन संगागदबनी हौनबी इन संगाद्रिङैगी ममांगदा कनामतन मफम अदुदा सत्लगा मदुदा लै परेंग हुक्प यारोय मखोयगी थवोंग अदुना एरिया दुगी लॉ एंड ऑर्डर दा अकायब पिरकप याय मसुम पाथोकी सोखिब यावरसिम यामना ngakpigini hauzik oinadi matang se luisinjragain thank you